Iya naro sabaro natung ke pungalatala lega iya tawi dua he Abu Talib amurena nabita mapamula arwa taun na piare nabita letuk batoa napak guri makampi bembe napak guri dangkang napak bene yakai mancaji nabi newai dawamu kunure maka kanja iya gameng bawahe maka dia ditata ni jolo pale salengi dia mureh nak kada dia aja na utama iya nak yang penting lau pojiwi yang penting wewaiko jadi togang ide na tama salang Abu Talib na mati tapi newai agama na bantu na bita waktu nang kamu Pak Abu Talib depa na sewena-wena arah Quraisy untuk pandasalasi na bita iyan rompe na sanriri na tuangan na iya to pala puang Allah Ta'ala macam ilada ko kaya tuang salin na lena ke iya na rona legai na pamati Abu Talib denamit tapurana matetoy napa matetoy bay nenay Siti Khadijah iro Siti Khadijah wattunna de panasiala nabita liwa eganna agaganna iya koy pasipulungi agagay na Mekkah ipasibanding isibawa agagana Siti Khadijah mabila mupi eganna agagana Siti Khadijah niya mana sini na warang parangi kota na Mekkah capui agagahe warang parangi na pake na bita madawa iya to na to linatuang ero angka penyandan dana angka sumber na dana jadi dua nasan reki natung ke pungalatala lega dua ye akatana pungalatala barak mapasiwai nabita Nabi Muhammad loko pungalatala gangkan na matina ya murena si babainena liwa nanna gangkan na dikenal tahun itu sebagai Amul Husni tahun kesedihan tau sakir tau sirik kaninawa tau sarakininawa masarana nyawai nabi tau tiro pamati sandrekanna abang amati dua tana sandreki nabi tewe angkamu pemumpu ilalang gatina makara ai de naga garapa yonroi mak dawok kota na Mekkah angka amureku monro Taif Bani Thaqif asanna talui masumpul lolo koro penguasa manang maka managoko digaga salah sidin na korwat dimewaika iya naro nasalai tanah Mekkah na lautangi asirapulo na 3 kilo lautanna sebelah selatan kota Mekkah dataran tinggi ya Taif ya kok ki Mekkah lokor si tuka-tuka tetupuki mendre iya naro dah kada angka sumpul lolo ko amureko koro talu mas sempul lolo maka mana ko dene waika gangkana wattuna latu ko Taif newe siruntu amurena maka da angka kaje tama kamput taemi lo ka mak dakwah maka de murena agam melu mak dakwah nak kada pura kaji ilanti maga nak lanti ka mancaji nabi nigal lanti ko nak kada punga Ta'ala lanti ka mancaji nabi maka day amurena Bani Thaqif nak kada de toga na salah lanti punga Ta'ala mana ke bangsamu tu nalanti tau pedie
degay tam maka hemagi na tanaya nalanti coba dan kabar nalanti sale ko kampung lo kurang murena si dia si dibaca ada dua salah lanti punga latala ko nalanti salah ko kampung lo kurena murena yang ketiga padamui ia lalu rupa capuran yang ketiga nasuruh rempak sisa yang nak kada aja mula pesangi Muhammad mak banyak ko kampungi wani gang kana nak perintang ko pemuda ketiasa pemuda brutal dan rinyunyuran lolona deni jallo ka sunalangi lay suruh namur rimpai nabita pak jagur na patok kana pakin katona mak dempo gang kana angka batut kanai utu dan nabi tawatuero waktu lalu batu boleh toi iya mana napa aja anak muda lalu batu nabi ta latu ni perbatasannya kau pun rumonro nabi lepang mak dareke na sapuru ilora pak mak daru tu na taruh pak dempo koni rumah dareke aga dareke nabita puang angkamu pagalalang turung apa tirongnya ko kampung ko dapat kui nabinna angkamu pagalalang turung apa tirongnya ko kampung nareko dapat kui nabinna tahu dareke na nabita nonno i malaikat Jibril maka dia pengelatala angkaro atakku Muhammad lo muwai jadi non malaikat Jibril Muhammad nasuro kak pengelatala mewai ko aga musuranga aga wat di musuranga maka kue maka dia nabita dia toje gagas di waperluang nah kadai angka tutung mak darai pakaianmu mencari pamanang dega mumelo suro ka Makkah iru bulu lautan na Taib lau patapai roto pure rempaki ko na mate manang maka de nabita de na tugagay dakway ko mate manang terlapana atina nabita ia coba maidi makor ya si rempel kita pangka malaikat Jibril mangga kalau gua aku bawa ni rakecah ambak bawa ni tapi nabi talapar tina kardena tu gagal lay dakwai nareko mate manang ni aja bali mana millo doang ni sareko mangi nakan na hidayah iya miampai na pakua karo pak Denis serupa kak Denis sang mahkada iya nabi na pungal ta'ala bali mana millo doang iya pale kotanya alena nakan na hidayah anak napa iya kotanya anak napo napa iya millo doang ni nabi ta tu do tu toi yang terkenal makadai akatan rupa dongan na puang amo mawar pasusekan naka merejipah rejinak tujueka asal deto mugallika puang lautari bay barakak na pak dongan na nabita takut celengi punna na dar ironon rilepang pakor wiri dar lepan nabita bura-burai kasih utuna apa macolok darana na bura-bura yutuna celengi punai dara karisteng iya naro nompok ya senyawa maka dawe yang katau masih say gangkana nobi anak guru na itala adas adas angkaro tau isa liwa pala liwa susana loko mua labaki
tarui dalima anggoro si bakaroma mu bawangi kasi mu pandre to maliwasan makoyo jejero adas lo ni malabaki na tarui karoma dalima si bawat anggoro na panabawang